Artileri anti pesawat milik India disebut menembaki sebuah pesawat tak berawak atau drone kamikaze milik Pakistan di langit wilayah perbatasan Punjab dan Jammu hingga Kashmir. Kejadian ini menambah ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara yang telah lama bersih tegang. Rekaman aksi tembakan anti pesawat tersebut diunggah ke platform Telegram pada Sabtu 10 Mei 2025, menunjukkan momen ketika drone kamikaze melintas di atas wilayah perbatasan sebelum ditembaki oleh pasukan India. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai dampak dari serangan tersebut, termasuk kerusakan atau korban yang ditimbulkan. Pihak berwenang dari India maupun Pakistan belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. ये बम फोड़ रहे थे आसमान में। ये फिरोजपुर की खबर है, ये लाइव खबर फिरोजपुर की। फिरोजपुर में बमबारी शुरू हो गई है। महादेव क्या करो, बमबारी शुरू हो गई, बमबारी शुरू हो गई, ऐसे सारे बंद कर दो। Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.